bersama dalam Yesus, bersama di dalam Yesus. Senang kasuabon kumada tidin sanan. Lebih paguluhom kana umisisa takapod isuang nasambayan. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, konsi kau dot insan po kasuabon diti, kanu kaguhad kapagiampay maya dot kasisan sumambayang, karait dot ay punatalainan kasuabon bayno. Konsi kau nagi mantad dot panambarasan iti, ikanu menudu dagi naudahay, maidad kanu ihad mumbangan, mundar mientok dadi karahian. Toremon dahay ti miampai dot kasiribon dagi nawo, kanu papuin semak dahay dot kumad gumirot patumbayaan dahay dor mikot kasari kumad kinarahingan. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Tumbayan ako insanan tako nga onsikaw mantadot panghakan da kinarahingan tu nakapuriman takod ay panghakan disiod saninarod sangadaw pakagu di tadaw kanihab. Tumbayan ako dot agumuiot kaantakan dot nawayaan dati kaonsikahan dati kumakinarahingan. Nagi kagu aku rangit kapuriman dot yadit kapian na gompi nga kapurimanan no to miribogi. Tumbayan takod mantadop ay pamagampi kinarahingan ng sangimiyaw kasari takod kasuaban na bayno. Bayno na po dihom, tulo na po panambarasan dati nga mongikit. Tumano da po di borasat ay malayo ilo nga nugelat ilo menjimat. Menghemat ko, menjimat ko, olu bulat ilo gi mongikit. Tainyo ni sakira makan nga tainyo ni makan. Kikita sara kuri-kuri. Haro nage wonsay da tulun dat auruan matugiarid ay mongikit potoy dan pakaganda ikan masin dat ilom makani ditakanom singudan na iti ikan masin ay naman akano pisingud-singud no mongikit. Paingkuran angku at kaubasanan takod karaitit ti kamon na mongikit. Sakira na pod miagal katusin paingkuro ralan tako mongikit. Paingkuro da kayo pangingikit tatusin. Ino pa mikaruhang nga ay manangkay sa no patusin nga ino pa kasuwayanan tako sayra indo daharohot kaporluan harohi kadusa himo tidi mongikit tatiad di hoy. Kaman kuno pa kadusa nga mangudu tidi dikaruhangat harapo dia ay so no ka. Ay so no tusin ko ka. Hari mo pay ngopi orikot nindit haro kaporluan nga haro hindo. Kaman pa di nga duso tudi mongikit tidi diri. Mangudut tidi dikaruhang pangangakan paingkuro. Kikit ta kay pangangakan. Right ko miagal ko karita paingkurod kikit ta karita. Uhang lagi mamanaw tingkuluputan na karita asaro lagi mamanaw. Yadih matugay mongikit ta karita nga harohi kaborosot sala na mo tidilo disiolo ka.
tujuan pergi minamoli kereta nga mandot ay otibus sa pagindalanon. Panahon no nga oy ni ban pagyati nga 3 kilometer mamanaw ko no pagakod nga lebih kurang 30 menit, 30 menit. Nga sumakay ka no pakarita pero na linay di 30 menit. 1 kilometer 1 menit. 3 menit. Kamuan no padi nga iri ne tamodan dit sakira may agal karita idi moy ruhayan dagi tindalanon. Sakira may kapamutong mamanaw kagakod 30 menit. Sakay kad mutu 30 menit. Jimat 27 menit. 2 menit idim pero nagwasa na putong no. Man napohdot sang guwas 30 saat. Tok 2 kali 2 piro 54 guwas Oy. Nga hari gaya kon kikito ni giagakod. Sakira pad harawon sayon toko nga ay idoho kaubasan do bayno lah. Miagal ka harano pawon sayan ako mingundali mamonsed karita kapaing kuro nga milan na miri kawo ko. Tu mangikit tatud. Kapamonsoy na nga ditiri kahon data nga siri baom iri nanda iri kahon mangikit tatud ki. Ina pa'y tambulak-mulak ay tagal na tiri kahon. Ay sita purimanan nga suway ti pamatit numaro na rumikot tadi tongo jam 12 ko jam 3 at umuritid paparlu hari kaparluan na mangikit nga tatud-tatud bo. Mingkakat ka nga mong kurapit pret. Miri ka nga mong kurapit tatud gi. Hari kaparluan naman kikito. Nga sakiran po right at tinanta ko miagalot no kagadi iti tundundu. Ay milaman kikito tundundu gi. Tu okon nagi man no papanahaw nga iri nagid sihat ka. Hari di kaparluan dat ay moin dah pamanaw-manaw momonsed ilan panda tundundu nga ay agaras kasari. Mangikit tatawak. Haro na pa'y panudukan don kalidasan pa'y kurang mga katat angagat. Iya di mari ki. Oh. Jadi miagal ko ilot nunu na po nga haro na kaperluan dati dot ay mangikit. Jadi ila ko mulakan kada dako sorohodtok agaras poti kam aiso na komondet ano dako aturon na rehat ano aturon na pangakan-ngakan. Tu iti kalidasan dati nga hari kaperluan dat mandati gompio. O gompi to kano po ti kalidasan no tamangan to kano ti kalidasan dat ay hopod no po taon no mamagompi kalidasan hopod na taon no gompion ni dit kalidasan no. Balas binti na rin bo. Ano na po gompion dugalon sa kirad pangangakan. Wah. Jadi nuditi komundat tangkog iti elda. Tangkog. Harot ino pa naretan kagud hiti nga mangikit. Harasangulun tanakwagu. Tinupo tanakwagu ti nga minay akanot di isoot kaday makan. Sayra dat payngiri kawis siya dihiri kayo nanidi.
rikot kaguhot mikaruhang, mololohing ni mikaruhang. Pangudar na takanon. Ko kita di tanak wagudi nga inopohit takanon dat nudari dit mikaruhang imolohing no nga iso no. Iso awaig, iso i makanan, waigom itakanon so iso no satu set. Saira no podid miampaid ay o kita hidit tanak wagud miampaid o panuot minat disiod mongilom no kuro madilo tu yelo ka. Intalang no diti kasianan dat matugyadi haroh pagano hilot molohing ilo tu ay iso no di waig iso ot takanon na numan udaro ka. Miampay dot osianan paingin tang siya di mikaruhang molohing no. Ino pwede makan nga ini kusay. Makan no di kusay nga ino pwede hit tandu ibodu-bodu nga paingin tang dit sawo daw makan. Iyon bagian dati bod ay kosian jadi lo ka. Ngoyo no di tanak wagu uho to di mikaruhang. Ay ako dia makan kadit tanak wagu minuhot. Makan iti gandu nga pagulunon paibaki ka. Sakira no pemanu ko mantia pangudaray mentok dia kadit tanak wagu. Ay muru tiyo di ka. Bas na yahatid yoti na pangangakan ka. Ay miampay dot osono nga ginaw mo monguhup matu. Pangudaray matugyadi tanak wagu hit. Bodu-bodu yaw ka daw. Korikot. Nga ay kasari bodu-bodu makan. Pagulunon paibaki ka. Miampay do aswaya no nakuro tu pagulunon nakuro tu ay okon ko isiso o timpud makan. So no gid sama-sama makan. Nakuro dito pagulunon. Iyo na dititih dot ibaki mamagunan laniponom. Kahatas pa isi makanom. Iyo ho naging dohot mamakai lanipon kad iso no nipon dot palusud piso solianan di gakid iminan. Jadi siap paigakid mamaguna dit gigi palsu. Iyo ho naging doh kakan pa isi nuan na nakagoy gigi palsu. Ina nakagoy bodu-bodu makan. Tu mongikit matudi ka. Irini kamo na mongikit di bagi pisolianan ngay dihit. Ipiadi nipon nga pisolianan. To komna ngayan te tanak wagud ay right ko gigi palsu. Jadi imi karuhang kada pun do gisombot itipian nipon nga pisolianan ngay. Ruan di ka piya mongikit. Hara nagi ihilod. Oray tandit ikongombolutan miagal ko itit ruan na mongikit iti panampakay kasut. Dini lanom otopot kamu nga iyo dini nororongaw ko momolih na kagyan na kasut tigaman. Ako di retan tu sigog kay di katutun ko tay ko taki do ko kapingkuro. Ay lan ka nagyan ti kasut tu gibang umuanan mo. Jadi tatulun nga iso napakayon di siyo. Galibang no. Ngano uhot to. Ay nakuri gaman tu isiso na kasut tu hingga di tiso. Pati tisom pakayon lagi tiso. Pay panangi galibang pakayon lagi panangiwanan.
iri na mati mangikit tetemu dan tiadi mo. Haro ngai no paralan dati ti mangikit ki. Miagal ko pangakan-ngakan milo hinggo o pudan ko sekira mo ikaw bandar mongokori ko may na po akan dahiri kadai makan. Hinggo ko pudan. Kau gumuan no dati nga harai kadai kaling di wah may na po. Iri kau diri kadai kaling miampai dot ay mintong go gusti ka. Eh. Nga auruan na po mangikitom mongokori waig nga dam ko basanin do waig mo. Nga mongokori. Amu no atataki kokori. Moy dumo nga kokori. Moy bandar kokori. Kokori no po. Tu mongikit tiga kamuyon. Yadi kan penggura kaya kau, yadi kau ka. Right ka mongikit. Nga ata ko insalawon iti kamo na mongikit mo. Rano pohot. Ay nuridi. Poborosan dati nakuro tu miagalid ni. Gisam poborosan na nga tulunod tok. Iyolo na polom. Gorumon. Gorumon na diyo latusin ka. Okay tanod yadit kangam teko lobi pokok kanu hisyo di komoyon dati nga hisyo magano. Migal ko ongo kasut. Kasut nga kanu hiday siya dit kapitimbang gi pendapatan daw nga ay magano. Kanu hidit lobi ko iri. Kaumbala ko matidit asaro ko itina ko mo. Nailano mongikit ko orubatan ko pa yung kurad. Yun pagyandi mo no ngadu nga gumayo-gayo nagyadi ngai. Idi lapap nga magyagala-gala ginayo. Ino pun di kasut di tanganak kasut gata gian dari di baino itong-itom. Kasut gata di tanganak nga sunian matundo di lori ko ano orohyan mo maguno haro nando wagu adaan nande kasut talaid. Nga nongou na di bunga. Iri nandod. Nandit tina ko mo'y pumuli kasut tawago. Tu talahanan no po hit kasut di mo nang ngadu. Mo ngosanong po bod ay sa po ganda nang pasu mo. Insan mo tidi tadaw. Kotom pisalis yo. Kotom pisalis yo. Ngambahiri ako pinsamok. Ay intay ko'y kasut nga iden tanganak si kulot. Nadaan no borit di wo. Nga arubatan. Tokang kusyahom. Ay gara-gara mongikitom gisambot iati na po nga gisambot iya na po katong pisal tu ino pagadi kasut talay di nga nauun na bunga bo. Irihit ay sabapot katong pisal. Baliyay kuno didit adidas kampung. Pasal po titiyom itihi karutumon itihi momonsed iya na po nga ngosindualan nando pakaw katawak. Natagal mongikit. Kikiton right ko kumundo kalidasan. Manto kalau da manuk tu mongikit tating kukuk. Kosoro maning kukuk, maning kukuk. Mongikit tating kukuk. Jadi ihati kadaw nga atumbayaan ako dat iyo ko nga haroy rala no mongikit miagalo pati iti mamaguno ngay korita dala no mongikit tatayar ujung-ujung asaman. Kumwala ko yung matid i-right tatayar lah. Kito no miagal didit kangam mo gantian ni tayar bo nga man po kapilo gisombo ka.
umbal metid insan det dongo tuong jalan kimanis rinumasam korikot tadi diharot tanak dono ruyu do gulu non soy no bagyarid ay nasungal no gulo nga linumuyong di kaguhit ilagit jadi ay lanta ko na tisimin dat ay aluyungan da tana alamo o si siya wa ko matid di o kilas kilo si nga koriko tidi tana dat ihirid sakay dit simin umbal umbal mo ti tinumi babar ti babar ongoy dihiriwanan hinggo podid yoh podi lumonurugi si tiringgot kada podi kasaput o sono nga tu ay sakoritad hirid penengiwanan sekira na pod harahom nakagugu na bo ngatok kangku di karuhangom ay gara-gara mangikita tayarom ay itinay kakuaan dat ay silap-silap hari bulan nga kagugu idem bakon da karita nah isay da ko buta katayar buta katayar kada ngayo iralamad mamagunod dit pisaw gata sono ngagiman tingalan ay nga ino pagay orwal di nga tingalan nan dati nga mahal gya bo isa tayar bo kulom haraan 300 tiso tayar nga ilo nalot paingkurah ta ka mangikit nga haran no pakasari kaporluan datid ay moed ino po day tamodon datid di nga okonda ko mamirutum dat kaposian dati okay sayra no pod ngan dati imbulaya ilo pelajaran no kaswabon no bay no nga haray mo ti kaporluan iti kamuyan da mangikit aparu mangikit ta iswang ka keluarga paingkura kaya ko mangikit ta iswang keluarga magisusuay no paralan dati mangikit ay nalamanok mangkit tating kukukoy mitutuk-tutuk kagini diti walay okay iswang ka keluarga dati atumbayan ako dot ay inapahi pangingikit dati nga mongoy dahdat harohot sitok dati harohit man haro pasunduran dati sayra da haro kaperluan miagal lo po ko tusin kikiton dati tusin nakuro sayra na pun da haro kaperluan nga atau kadagyan da atang kaboh anda atang kangaud hingga namadi pagihuman ka iti tanganak nga mani dati tudukay dat paingkukuro pangingikit dati dat kahaharan paingkuro ralan toko tanak pohom tudukan toko na hara tabung ngo naluangay tinda milu nga mo mahara titit ngo naluangay loho dihom nuan nanday tanakot limo na po dausin iduit pisa iya dihikan tay ralan toko lah kaubasan iho nga nakumbal ako iti nasukod na di nga ay kumbal na nga iparing mo ngon na po putula hiripan ng itukuh dam yang putulam luangan dam suangan nan iri nan po nakatabong serat apa nu lapakon intabon nan do kon ko iya dihot ay panunudok dati kamayan iti kamandat mangikit sanong ibarit di bo nga kadim mo napot kapi timpubay na lah iati na po miagalidit kita kapi pangingikit lobby paditit iti malahinggat modern buyatit 40-an na timpubay na bo 30-an 40-an na timpubay na ila tanganak dati gumayo paingkurah takaw
papakitad mangikit takod nununo pa dihit o kitad tempo bay na nga bolyon nga na dahit tamoden ginawah dati di nga manuh to kada papapurimon diolo dat dati na purimanan di lahid. Iya dadi ginawah to kad di bo nga haray timpo-timpo na pahit paindalanan to kad di nga mamirutom di tanganak. Miagal ko iyati antakan di ginumayoh to ko nunuho dati dat pamomoynan. Moy napagano di tinda sadin man lompingo. Kan ko yadi ka man lompingo om hirinon da moynan da hirid sulup patalon-alon om manan no papinsungalo nuno. Papinsungalon nun da hitin da sadin. Ngeng ngeng mo nungali ka tutukan di tinda sadin gi. Momon say na nga dit patigay ibuat tiri tagayan di hom haragay gata da hirid iris say body bo mana pabakang haray gata iri nanday won say da tayar korita om hirina sangangungangung pon sangangungangung pon da papapanaw dit karita won sayon nga timpo bay no gumo ila pamamoynan da tanganak atumbayaan ako iyo kayo hoy ikamula imo lahing gatangamulok mantad ko takoy no kapuriman da ti didilayd bolian to kan di tanganak ino pa isuang ginaw no nga paumbalon to kala tanganak kit dati no umbalan di layd ka irihi ginaw to kad di nga sayra no pondod ino pahit pimbolian di nga anga mahal. Tok apang kali mo ti gatang iti mainan dat hali pi mantad da sina timpunan na pom om nanday karita-karita karita tongokoro longonon di papapanaw iri nga anga mahali hari tongay rada 2 tunturum pira gatang labid ho podoring gitawakan okon pondod pay maha-maha ni karita haraja nama okodow mo ito ko hiri kaday nga isang insuang ihirid saramin anga mahal mo tiri iti no tangan ako may kaylo mamagatang haray insan nad apakay arag makiboli nakago bolian to koy mga saminggo nam arag kadang-kadang kat kumbalo ko bolian ako tiyati kaditanak bolian nad dit karita remote 4-wheel drive tok korikot nga itinagi mo lahingat muna to sa mamahin nakuro takay yayati na kumbalat yun di bo takay na kumbalit hara karita remote di live inigi mo lahing muna to umbal pon day tanak kat ay mayaan nga ngon nga indo pintalo po hinggon do haranat ang talo tadaw arag gatang hari tongo ipe bobos sa tara di nga hamu no kurang limon ho podaringgit hari tongo turu no hopod hari ko rikato hatus tokoy akon no po kayo rin nga iti handphone iti tanganak dati nga iyati nga nakapuriman to kad ay sa handphone di layd ginawa na padahom papurimonan nga tanganak ka iya di na rin kaboboras ako na di tanakom ay milah po na handphone no kinasalimpunan no po nga hargyati PDPR mo jadi asan saga ni di dahar handphone di tanak tu mamagunah na pon dia nga atang kangaw koy kumaraja kondo ko ngay kakarajad isiso handphone boliyay no hom miloh po na handphone no kangkos ya miloh po na gantian na buat tiri ka ba perhatian tia dat
tapot na po miagal na po do kayo, patagal lo handphone no, tapot kapio. Ay say kaporluan do kayo. Nga mantad ka haron no, di na handphone nung pakayon no po. Mila po pakayon nga. Kiginawa, tumbaya ano ko tayaan ko nat kumbulutan dat ang mahal na telepon nga. Pensikul, pensikul ko po motindom, sumikul nun tapot-tapot. Haron na po tusin no sandiri. Dia na po Thailand, mumulikod handphone na piro na po no ribu, dia na Thailand. Kang kusyo lah. Harap-harap po paginawaan di siya hit. Pason kumya galid. Jadi ila tanganak dati nga, bolian to ko dit it ang mahal, ginawah na po dati nga, popuri mo nun to kayo lodit dati na puri manandilay. Miagal ka handphone, bolian no ribu-ribu gatang. Tu yati atau kaya akong balot. Yohon na po 20 piro dit tahun ko dim kano ko nagit telepon 22 tahun 21 tahun ako matudim. Haron nagi handphone. Noruan na di kamasikinon gi. Jadi mantad ko kapuri manani dim hari ginaw dati papapuri mo nila tangana ke ita dati na puri manandi lain. Nga tumanud do polot pelajaran dati haroti kamoyon dot manahak to kono gindod tutuduk di harati kamon dot pembaziran. Tapos di bagian man kapio bo aku non to kono po ki. Ilo na patangana kom ay ko ilo na mamagatang itit barang ko tanga mahal kamo. Miagal ko itit handphone o kon pondot it o nga apa to gitaon, 5 na gitaon. Ay ko ilod mamagatang got ang mahal ka amoy telepon gi. Minturog nun dahi lain nga man pondo yelo harang ay ako papalapo si tanak dit itab double yun dati Apple lo pero gatang. Ay kailo mo magatang. Nga irin ikaw mo yan po ginawah na po dagya dati di nga ay mo edad yelo na po nga kapuri mandit. Kamugotan da dati na puri manandi lain. Nga ino po hit ay karutumon dahilo nga haylo kailo mamagatang kakitanan na pundo nga ay so dilo kamoyon dot mongikit hari mo ti ko kasanangan ti ka mo na mongikit akuri indolo kamon dot pemburusan iti minsima-sima hinggo no po dot ay kamoyon dot kada pundo kamo na masikin ko piola nga mano pa dati hidup sederhana nuno no po kahaharan pokitonon patahakon dati titanganak nga man to ko hidup sederhana papuri monon to ko ilo dot ino po temodon dati po pasi nga ako ni ko minsima-sima nga ay moy dad ilo kadaw nga hari ginawo dot mongon sikaw dot nuno no po hit otorimo diolo ikalansanan da sayra da gumayo yolo nga kano nagida kago yolo dot mamusus dot kaposiyon diolo mantad dot ay kinaubasanan dati momogompi ilo tanganak sayra gumayo yolo nga haradan dati kamon dot kano yolo mamusus sa ginawa kaposiyon diolo minsima-sima mamirubat kayo hilo po miloh mongiloh dot hingga ti haro keperluan hingga hot aiso keperluan nga sekira haran no pagi atusin no haran no patusin nga no jadi masalah katulon gi nga itino po nga pangintangan kuno tomod lah ako kailahom paing kukura dako to saraw nga sekira no pod agumo atusin manahak tokod kamewahan kumalatanganak moy no pod kapitimbangit
kemewahan detakon dati di nga itinay nga onuan nud anga mahal ko ikigatang letanganak may nakaguylo pakitono dot sokadung nu kumad pelayanan da kinarahingan nga yod di irindi kuman ku kapitimbang. Jadi dong pemagunan nga ay agayo hit pagogonuan muntok ka pelayanan da kinarahingan nga mila na pom lolobi kapyo ko iri himan dati pakitono. Nah, jadi iri no dai doho pendapat lah pengintangan muntok kot sekirod ki haro-haro haro hit ay mandati pakitono kumalatangana kaki haro toko sebagai molohing nga may no pakitono dot sokongan ikadawhit panguhup tokod isuang ke pelayanan nga ay so ipisuayan bahkan mungkin poin lebih-lebih ko ay pananahak nu tay ko kampayan nud waya ka kahaharan pemagunan bolian nud iPhone ni tanak nu gatang piro 6.000 6.000 nga pakitonon nu nailod sokongan nu muntok ke pelayanan kinarahingan lobi kamahal ko pemomoli nu dit kakamot dia lo bolian nu karita itanak nu nga muntok ke pelayanan da kinarahingan gereja nga onuan nu karita nah iya di baru kopi timbang mama nu napalumiso iwalay do kayo nga gereja nga ilumisan wi man oporlu dit man tiles ti walay toko ka tile walay korikotir gereja gereja nga haro keperluan tile gereja maga ekon alasu diti walay toko nga pasangan tokod ekon ka korikot gereja gereja nga alasu pasangan tokod ekon dia jadi hali piad haro dadi let miagali minsi masima iko kitanan idong pemagunan nga muntok ke pelayanan kinarahingan nga sokongan dati ogiro ti kadaw sekira nupod iya dit muntok kadaw pengintangan mominsuhu ako nagi mangko daron na tiyod mominsuhu ako nagi hali piad gumu oti tahak ti ko miagali minsi masima muntok ilot tanganak dati nga kokito na poilod lobi koyirihot kaparagaton dati manguhup po iswang pelayanan da kinarahingan tok ay say masaalad o kita ko masanong gimangko gya ino pa yung masaalat ti nga urobusan tomod to kono polot tanganak kot kahaharan sokongan to kono pumuntok ke gereja aiso ikahaharan dati dilawalay nununo pangaharo korikoto gereja kipas pangaaiso kipas pangaaiso aya iya dito puji Tuhan muntok kit sponsor ngaid muntok kot itipia bangunan gereja bang akito no bo ihan sarapirayan kipas otiki dibilik puji Tuhan no ditipagon tu harus manaha ko sponsor kipas lah jadi harus no paimilo datid ko kitanan da iya dimensi masima ko isuang keluarga nga haro paimilo datid pamalapis bo moid ino pay tanganak nga kokito hidit ay komitmen dati kono ko montok ko keluarga nga montok nagi kadaw isuang pelayanan da kinarahingan aku iho papasala ilomong ikit aku papasala iti kamoyon dot minsi masima nga may na dati pakitano dot isuang pelayanan da kinarahingan
iti no pakaparagaton dati nga minsima-sima kano pod isuang keluarga main no pakitonon isuang kapalayanan nga minsima-sima koy. Bolian no ti isuang walay tanganak kaharan isuang ga gereja lobi koy ririt kaparagaton no manahakon no po. Asansara. Asansara. Kembali LDN ron ako nga sinulihan tasaro ko bunga asagit pa diri. 90-an apa alasu. Bayan na pom alasu na di. Oke. Jadi ino po hit pangiad datil hilolo nga ay sakirad mongikit ko minsima-sima nga haran na pa'y pangiad dati. May na dati pakita no ilatangan akot paingkuray pangingi kita tasanong. O kaniko gisamba ano kakan. Ito nga solipar nga ano nga ikaboli. Korita nga butak nga itayar. Sakirad iya di lagi. Nga hari madah kemampuan. Sakira minsima-sima toko. Minsima-sima toko iwalay. Iswang pelayanan nga lobi kairi pinsima-simaan dati. Piro. Iwalay paingkadi balanja gereja bah piro balanja onuan. Tumaya ano kudet iya di napasukongan dati mentok ke gereja om. Ila tanganak dati nga iya di na ri. Doon na po panumbayan om otopot na kapiodet ilo na patanganak om kakitahid sokongan komitmen dati mentok kot pelayanan da kinorohingan. Masuarat to po nga itanak nga ko kita dia om masuarat pakago bayno. Mo nikid sabat. Sabat pertama masuarat lembaga gereja, sabat kedua masuarat belia, sabat ketiga masuarat wanita, sabat keempat masuarat diakon, sabat kelima kanda di tanah ko kita diam masuarat po bayno. May ko masuarat to pagi hagi. Sakira sokongan dati miagal ko kahaharan harta benda de gereja tok haro keperluan dat mo magantil dat siling. Oh, ba may toko ka. Haro di keperluan dat gantian toko di hot ay mangkuk tandas may toko ka. Tumbayan ako itanak nga iya di na ta kita siyo. Hari ko puahangon na iri. Bah. Oh, kada na kipas man no pom ekon no bagi elda. Ekon no man no pom ekon no. Hinggo to kono didihoy. Oh. Iti no pakatumbayan dati i okunan dati nga momonsoy dat yati no pohom ay kumaraja tokod ono mo tadaw miampay na gindah dat ino ponde karikatan dati may gereja antakan hari sabat nga anu hidati dat mamagampot. Iti kamoyen da tadaw nga milo tokoy silihon do isoot ay pengitanan muntakilo tanganak. Monotos toko kumaraja sa linay do ano mo tadaw nga hari sabat no po ang pakitonon dati dat ay irini tadaw montokot kinorohingan. Kada na dati may paundo liho iti di mo ilo tanganak dati nga okon no ko ilo kahaharan iti pia timpu dat miampay kinorohingan nga haro kadaw. Iya na po nga kasongkurod aparu isuanget karajano. Iya na po manahakod timpu-timpu no teko tadaw teko minggu dat tumalib miampay dat ako papaindalan dit buruan no. Ina pa'y kotbad bobo so osonong anu nudman pakotbaho kumapamagunan nga miampay papakito dat
iso pangiwaguhan isuang da kaposian nu miampay nagi kadaw manguhup da keluarga nu sendiri. Kumana pelom kada dati pakayo i NATO nu kagadi no action talk only. Boros na tagumu nga ay sa imadi ha kamuyon. Isuang da keluarga nga kada da boros sa tagumu nga gabulan kayo mah. Isuang ga gereja gina-ginaot boros at mangumpilin nga nunudi dia da sumbangan montokot pelayanan da gereja. Iho nga kapurimanan ko semua nutid boros sa tagumu. Intong na hadi karuhanggit ulangan dat badminton dat persaurangan dat kusai di Malaysia lawan Indonesia. Nam amo ngira ba nu pa badminton ko goodminton ko nu pakagu bola sepak ko nunu nga tok agi gina boros datid megal ka main bola imoy nando papagul gi mo na iso gi abo taisan dat manun ilo da gadi nga manun dat yaw kogul manan da siya tandang pagul nga indo kogul nu kanda dati di bodoget poposingo do gya siya di painggayo hikodo di momoguring guys silo di bodogya bo ka boros magi umbalo pagid ihati kulum katangkus atau kay karikot di. Jadi isuang dat keluarga kada ada boros sa tagumu. Man bagi apa kita no dat ay okon ko boros no nga topot kapuyad hari paindalanan no mentok keluarga. Paing kana gid isuang gereja ori ketemu suarat kada boros sa tagumu. Kay maya harus sumbangan mentok kepelayanan. Kombal lagi kadaw dat megal ka iti kebaktian pertengahan minggu, kebaktian Rabu. Teka kebaktian Vespa. Mo ito ka nasambayang mamiraw na tulun. Haro na tongo 5 tulun. Da korikot na madi. Haro na tongo hapo da tulun. Muhat ka nando. Paingkurah to kaditi. Mahan to kapatudi pati lombus iti kebaktian iti ko pating ko don dati ka. Umbal po di simbari tong anggota tok kada to kuno may pating ko don ay hari Sabat tadi ko ngay kasambayang patut to memang perlu niti kebaktian pertengahan minggu kebaktian Vespa ka. Ongologod temo da boros nga ay makulay mo sambayang. Ilo nulat mamirung ako kapilo ba. Ino pa'y khotbah dat asanong nga okon kay boros dati nga it paburuan dati. Imbulayan nud pating ko don to ketika baktian Rabu ka amo. Tok kemangar podihot boros tok kada dati may ka. Pati lembusan ay madi kombal may sambayang. Ngon to ko patapikod isuang ka katumbayaan. Iya di takay kadaw. Iati sebagai pananud dat denominasi SDA. Magakun to kad SDA nga paingkukurahi ka boboyhon dati. O kani ko SDA. SDA ako yung matidati nga kadharay nga. Takanan nga iyot pangakan dati nga iyoti nga SDA madi ngaran. Irini komondo boros no di tomod. Jadi may to kono dat okono kay boros nga pakita don dati ikot bah da pempasi irinohit paindalanan dati tumanudit panudukan keperluan. Oray tano di kagulot. Ngon kagu pensamo ka ilat tutang Ino pa itutang no. It
na bayaran nga minundalih did ikayon da suway. Kinorohingan na po minanaha kakagarason kumadia nga anuman amu numan guno. Ino pa'y kagarasan nu nga kabagal da manguhupot keluarga nu miampaid pa yung ponu. Musik ko kaswabon, hara na pa'y keperluan, dadamot tamiagal ko ilorong bituon nga o kito po, pumunsoy no dat ay nunuhi ngayon no bayno. May no hataso, may no pongo, may no kadaw tumboy o ison to bibatos, kecuali da sumakit ko. O sanong nagid iya na po nga, amu ko kodop te ka amu kakan mantad ko ay pintangkid ko da mangantob da tulun da suway. Isuang dat hak-hak diolo. Toko. Oretan no po dilo tutang nga, pingkuro kikiton dati lo tutang kamu. Milo no po dadi lo kamon da tutangom ay sa dadi kamon da kikiton ki. Hara no po ponom-ponom somponon no po. Nga sakira no po ay aray ti kemampuan toko tibo ako niko onsanan nga yodi. Nga mano aturo oposi ko kaswabon nunu pengaturan dati dat ay pagindalanan no kaposin na bayno. Kaposi ko kuniho dite no di pukul 4 si tanga maturi. Hingga di pakayaan iti bayno iri ho ginawo. Hari ginawo dati miagalid di. Nunu di tamodon dati ti bayno. Nunu di ho rancangan-rancangan. Jadi noretan di lot ang tutang-tutang ay may dati kako begitu ayo toko ti daro tutang. May na dati uludo ompay kukura ralan toko dat monompon. Hali piah dat kikiton nila tutang. Kuman kuno pa nga saro kuri-kuri nga ino pa'y kepentingan keperluan dahil nga harot konsud, haro pergerakan, haro kegurahon, haro kapanahon idit penompon dati ipambayar. Kada din ay sobongut. Momongut to kayam aya. Siyaw to apo di kapiyo nga. Kada inda siyaw no pa. Siyaw no pa nga. Mostid haragyahot komogoton dahil haruman to kano po idon Banggali lah, idong Kaling. Don Pakistan. Pero no po, yang penting haro kapanahon. Mamanawit kepengaturan dati dat kapambayaran. Right ko ila tutang. Haro no po tutang to koti kada na dati may lihuay. Haro kasari. Tu napakai nu nagyari nolos nu napakai nu hom patut nagyaman nu sompono kago. Mandati bayaray kago. Jadi ilo nga ay kailoh no po'y tanganak atumbayaan to ko dot mantadidit ralanu mangulud membayar haro ketetapan dahiri manhak to kani kadaw ay panudukan kumadiolo dot ay pengkukurod ralan dot menyelesai. Kaya ra ko di tanganak. Ino pagyahit itaka do katuahan nga haro kaday runcit bo. Moy no mo ti tanganak kiri. Kauli nun dagi. Pikanday-kanday na takan nun. Ay, hingga di nang ano. Haratusin no. Haratusin no hingga di nang ano tusin. Oh, saringgit na tutangkon. Minangutang ako. Saringgit na tutangkon dilad di anti ka. Kumano pa di nga akon ko ay
pambayar di nga adi kau pun da muli da may paganutusin ba. Ang buli hutang bahkan boleh tapi yang penting kau bayar harga kagudit manang kadayom irinan di kau subidi wagi. Nga maino dati patuduko dot ay ino pa yung penting gahilo nga ilo ralan mangulud da paing kukurad tumaguangid dit kantakan ilo masalah termasuk nolo ilo piatutang. Okay. Bah dadam mo ta iati no penting nga ang lidas ang sihat toko ilo no dot haro timpu dati monotos toko milo no pohom dadam mo ta sihat toko pom o sampon danda dati ilot keperluan naman bayarai. Ino po hinoritan diti nga kada no dadot iati no po nga merintangi orang lain. Komon no pagalo merintangi lo nga miagal lo po na titutang. O ngay ka no po ngutang ka wagas. Igay tau kihidi nga oporlu hidagya modal pusingan. Nga mantad ka numan utang nuno pagyadi papusingan di siyo. Okay? Iya di bori po. Ilo nulo kumondat kada adat iati no po nga merintangi. Kantob magantob bot kaindalanan na kaposian na tulun do suway. Apa yang kurop ya? Maina dati uludo son tabit haro keperluan toko moidot iati nga atoko ompuong kaposian wakon dagya kadaw nga otibus na dagya kaposian dilo. Wah, nya galit pahitian toko nati panambarasan dot kasuabon na bay no? Kung sikaw kumana kod insanan, haro na pohot kon tabuan na kaposian dati, haro korotuon, haro kaboling kahangan, nga tumbayaan toko dot rumikot toko kumakin norohingan, pasukuan dati nunuhot ay masalah dati, keperluan dati, ikalansanan dot kanu da kinorohingan manguhuk dati. Tumaguang sentob no podit kaboling kahangan na kaposian dati. Kano misisa toko isang sambayang? Kinorohingan o sundo isang kerajaan sorga konsikaw dot kasuhabon diti insan pakagud. Nakaway ay piro-piro hot panambarasan kaantakan di nembulayan dahay. Pakiampunan dahay ri sa kirod minaninduol lot ay tisam-tisad ipagilitan dahay. Nga sa kirod nagi dot manhak dot susunod panudukan pamusarahan dot monimban na kaposiyon nga may hay uhupay do papaindalan may irin pa nga milod osilid iso kaguralan dit milod monimban ang papaburo da kaposiyan dahay lobi pun do montokot pelayanan da ay pekerjaan da kinorohingan may nagihay anuay dot pamusarahan di asimbayan gisambakano hay mangurus dot ay suang walay dahay papatumboyo papakito kumatanganak dahay nununang ko'y keperluan isuang got kaposiyon labi pendeletangan na kay timpu-timpu da gumayo isang bakarati yolo kailo yolo da paingkuro nang kuot pagindalanan di paintapot itaguangan da tulun nagi kinarahingan pagumu tamo da karahian dahay da hiti pamagunan may hay uhupay dot mamuso sa ginaw dahay
Kailah hihaid mengiloh dahinggahit keperluan dat ay keposian lebih pandad isuang dat pelayanan umakin rahingan. Miampai dahid isuang dat tindalanan keposian da bayno, gisambot kopi solot kagu hay kasuabon da suam. Tina sambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bah, hiti-hiti takanat di kopi ruba to kakagud kasuabon da suabot ay so no kontobon. Ino ko pa.